Khurumjari SKTV News na sandokjari ba Manipur file si tharomda mayam butaramukjari. Sorry. Ngasigi Manipur file si khanagadori ba hiramasina thoi ba irang asigi manungda khul ngak pasingna miyam gi punsi lanthum amadi khul singak labidamakta tangai fadana koi khulai khutta khulai pai ki ba aduga landara leiba attack tawro iba singbo koi thengna duna ngasi phawbo la iba khul nga iba hing koigi hing yarek tuna koigi awana thidena thawai khubak ta hapa kanda khul nga leiba singasi matam koire awa mayam thengna ribani khulai chi tasengna paning na pai ki bisu nate tangai fadaba circumstances sing situation sing tuna compel tawra kanda pai ki ba ni haidana hoji mayam na khul nga pasing phaba yaroi punba yaroi loina farga FIR panba aduga khulai lokhot pasi hoi amorom de am phai adubu irang hana losinabgi pot tu hana tawbi aduga khulai sidum thinjarakke haibagi wafum phawpa phongdonor pa leire adubu atopa manipur gi koi yam chauna development lakhibada koi president's rule salaigra matungda manipuri governor Ajay Kumar Balana tangkunda koi gi serolama thoki haripa seronsigi matungina tangkun thasigi tangkundagi horakanda numit tare ni gi manungda hariba nahasing sina singam sung tamda leiriba nahasing sina aina yadaba mongda pairiba khulai sing asi police station singda orpo singda security force camp singda madu pikhala u voluntarily tholaga pikhalu adu pikha targadi kariumba action lokhat loi makoi gi mathakta adumba koi gi action lokhat pamta leiru adu bu sigi matungdadi sigi numit tare ni gi sigi ultimatum si loreba matungdadi chapsa action lokhat kani haibu wafam leigre adu ngasi si tang kunga humdoini aduna numit ngasiga thara numit mari ni sakre numit humni khakta ngaire aduna ultimatum sigi logada basi numit humni khakta ngaire ngasi si anobama pau oitaragadi kai oigada hai kanda chief secretary Prasan Kumar Singh na hoge Imphal is DC gi office complex ta pangthoki ba internally displaced person sing gi koi nupi pisa bi sing da pisa kolien thok pa duga mairoi sing da cycle sing intopgi thorom da paumi sing na thorom dugi nakanda hangi bo wahangi paukhumda koi khulai singsi numit tareni manungda thilo haisi numit tareni si yamna sapsarabani mapung phara yamna enough oire haibani numit tareni si khulai thingkal ga hai taragadi nongmada dum loi thingkal asu yai aduna sigi manungsida thingkapiu if si lanthu ki taragadi ultimatum si lanthu ki taragadi tasina koina chalaga lawruni haibani lokhalugani khongolugani haibani aduna some action khara laigani haibagi ingituni piri se duna ngasigi sigi discussion gi topic oina thamiba ultimatum sigi only 3 days to go ni le se duna numi humni sigi manungda kadai fawba sigi governor gi koigi wafam request magi ultimatum si kadai faw mai pakatage kadai fawba reaction leigrabage sigi response kyam phangrabage haukiba numit mari ninga siga tharakan sida duna sigi matang sidin khanane nebada saru yanam gidamukta SKTV gi studio do lengsin duna lebiribasi Federation of Civil Society Organization FOCS Manipur gi president MANIHAR ni oza MANIHAR butaram nokshari thank you loinana kogi social activist ASHANG KASAR oza sangu sutaram nokshari aduga hojimaki oina di studio da yaruktri Manipur University gi Department of Law gi Head of Department Dr. Yumnam PREMANANDA miku khargi matung da koi studio da sungsoi soidana join tawrgani ahan boina ai oza MANIHAR de hojara kanda ultimatum akoina ultimatum ne na hairi si numit humni khangare hayeng dagi horakanda ngasi si thada bida duna sigi mamang sida koina haipet chorakpa ningsing bayabasi tasengna recover tobudi operation sathara kanda ton ba police station singna konba jaga singda chingoro tampa oro adum numit khuding ei koina khagade dum police ki maike degi phongdorok pada dum thengnei khulai khara recover tawi sungba recover tawi aduga lalhobu sing phai haibagi pau mayam adum tai sigi mathakta koigi governor na piri ba posigi matungina di la isi akoina phangjabada hoju phawbuda tang kun ma thoida koigi SP Kaksingi office ta koi nomei 303 rifle ama koi magazine maru kharaga yauna atopa polam khara pikhalakhiba aduga gamnam saparmaina police station da tear gas gun amakhak pikhalakhiba aduga tang kunithoi da Surachanpur da amuk Surachanpur police ta Surachanpur police Assam Rifle CRPF state ki intelligence state administration pulapna koigi sigi apunba thabak thoram singi matungina haitare afaba makalgi nomai khara pikhalakhibi record lei adubu ngasi di koi thoina thengna daba mali aduna numit mari ni sida sigi governor gi ultimatum si kadai fawba singi public response phangrabage aduga
numit humni lakadru numit humni sita kadai fauba makatana kulai singsi voluntarily tingkalakini haibagi asa tawngai liribage kamai thangni gentle kulai tingkatpadi kulai rambak pikatpadi araibane khoi luri si lebak si kanbajne lurai se si question je kulai tingkatpadi araibani aduga lurai di lebak si kamaina kangadage haibajne ba aduna masi akoina sum yengbada masi dharma manba khara yauri dharma manba khara yauri di nahan moi Delhi da political party mayam chale tarik ani hum da ka kya dano dana aduga kumbha mela khoira muruga hale katang si pusandaba yadam ni ko wari ji wena adudagi halaka da nongalaka da tarik tare Nepal da khoigi hanagi chief minister ji resign tawdori ne dana khosagi college of minister mayam tawraga governor da magi resignation paper pisale ada Delhi de kare harak prono de koi khangdre ko tamdra iroi badu madi ore pukri aturianda kumbha mela gi turenda da moi myam lai khoramba du ore do akoina khalambana yamna makoi si yamna kano tawna lai amna nungsina na lai soidana maki leader silaga su yam phajaba mong da moi si singadra na koi khalambani adu sindre koi ge nampu hapu haigadra kano adagi tawdba yadi haibagi manba khara tawrakanda koi sida sinto khre sidegi governor si namu tang tarom de sida PR thame PR thamba matung dane bagi laiba noi pikhala kadam ne adu pikhala kadam ni kai tawriba mayam se kaisu kai di noi pikhat pai se noi pikhat pa kaisu kai de adu tawbada bo moi ne piri ba 7 days it is very short am short oi reba akoi gi khana nai na bagi tanjama lawa mathau tari ba tanjama lawa mathau tari di akoi gi lairiba maru oina tampak ta lairiba hojik lan kanna akoi gi kuki bu face tawriba kangbu sing maroina khoigi tampaki community haiba tare ko adai chondum yaubi sigi wakhalon da leiri si India gi security force gi thaja da bagi ama leire makoida hana tawgi ba sahi ani phajal abani ko sigi paris da makoina tawgi ba activities mayam makoina utkhiba moki khoigi thawong kaya makoina ada tongan ba kuki gi manakta leire kan da kuki gi ke manakta leire kan da maitai na henjala kan da maitai da moi gi bukta yaunu attack to rupagi makoi gi leminara kan da nu pengang jagoi samina bagi makoi gi keno da punna khoi gi bunker da lemina bagi adogi moina maitai da dam khoi atamna na khoi gi maitai gi commando sangba bokta thatpa maitai si makoina loina ba keno ma tawa man bagi yam thaja da mayai lambi da lepa kan da noi sang payaro noi abda taw payaro na thatka da bado matu tawda badu tawruk ta bana man worka da makoi da thaja da khara leyeba adogi su matakta ataki scenario hai batare ko ki government PR thambagi thamdabagi swagi matang si scenario jisu pura adum kenoma dum loi ugreba aduna bharal engak si thajadeba makoina gasagi Manipur gi paliba government du khaknatana Manipur gi praja khodimak si makoina cheating tawa thajadaba khoi si yamna akhoi gi yamna low level gi mi ama oina khalakanda makoina tawningba tawa sananingba sanaba yabagi mawo amagasi khoi gi praja myam singjina question tawrieba sina maram orkanda makoina khulai thangkal ogoi shanti phangnaba shanti phangakanda ekhoi keno tawni ka kaina haibase masi thajadaba mayam leireba aduna khulai pikhalakpadi araibani lebak kanbasine bulurisi ajik leireba khoi khungak pa haiba tare sigi leirba mentality sing sidi ai khungak kani nungai ba thabang nateba khungak phasi kanana pon gi haiba sisu khangaba ngakta neba khungak ba kanana pole India lengana Manipur lengana pon gi baneba adu eba taragadi hojik moida khulai pitho ba haibasi khulai 6000 gumani ko hojik makoina lutet harise khoigi second MR dagi adugi khoigi somna kangi Naren Sena dagi logi ba khulai ani jiga tani khoigi tampaki khunga ko singchina makoina over power torga mayam changdana imaiben taroga logi ba khulai mapam sidi adu makhoi su mayam lauri ba kangpu pi dagi lauri susampu dagi lauri tungan ba tenu pon dagi kari dagi mori dagi phane ma lauri lansila ga ain kaine pusali heavy wafam su le sima khulai si moidana hena yam lairi ne ba aduna ngarang dharma ma adum tauri duni akoi gi kakching gi di makoina asane phanji sangura kanda asane phan sangura kanda eti gi kem khara koisala kanda moi kunma kunthra pharbai wari amjunum leire swai da su koisala ma dum thol eba keno gentle koisala ma thol e hedi nahan khogi governor na ultimatum ne ba piri se noi tare se manung sida noi khulai pikhal uko pigatra din akoi logi oba aksala ko kani marak sida pikhala ga din akoi da kan guma ke sam to ne ba sin nanghoroi matagum akoi gi phangjada chakcha sab gi type ta hek lauk thop ga nongal kan da kamai to dana asane phan gi 46 asane phan gi kangbu sing jina chala kan da eti gi ndugum la ba kaksing da leba mafam da sanga ga koshal ro kan da operation ka da bai to rino sinida
खतंग गायबे याद्राबा होय मतम जे लोय बनत्री लैरी लोय बनत्री लैरी हबा अदुना मदुदे हे हाथु हाथु जंगल तौसलुरी सिने हेना सी ओबे तारगदि मखोइना खुलाई साइने दे तो अखोइना पेस ओइना ब होननी का गाइस अखोइदा करि थाजा निगाय लेति आइबनि यामि थाजबजु मांग थाजबद मांगिमने हजिसु मांगिमने बा अदुबो अखोइ कसु काइते अखोइसु खननबगि तंजामदा पियो हाइबनिदा हजी अखोइना किरिबा अखोइगी नहारोन जिंगिना किरिबा इमाइ बेन जिंगिना किरिबा लेबाक मियाम जिना किरिसिदि करियेबु सुमाय तौदना अखोइगी खुन गांगपा जिंगिदि खुलाई जिंगि लौथो अकांदा कुकी की खुलाई किसु मोय अफब सानिंद तौद्रियेबको हजी तौरे नागदि कनोदुदि इंडिया की खुलाई खरा मोय लौगी खोटकिबदु ओरंगनेबा अदु नतब फुटबॉल सानबद पाइबा मोयगी रिपब्लिक द पाइबा अदु कुमलब खुलाई अफब मखनगी खुलाई तमद फाबक पुनगी केम ताद्रियेबा अदु ओइबा तारगदि हाइरिबा खुन गांगपा सिंगदगी खुलाई सिंगि लौथो अकांदा मखोय इराय लाइन अटैक तहोनगे हाइबगी अदु कुमलब राजनीति अमा लैरबा सिनिदा खोयना खलिजे मसि खनमम थोइको मसी खनमम थोएबा अदु किसु मथक्ता खुल गांगपा कनाना ओहेन घे आइसे सी लाइबा अखोइगी ऑनरेबल एक्सेलेंसी हाइगदरा नाथि एक्सेलेंसी हारबना सिदि ऑनरेबल हाइगम तौग्रे अखोइगी गवर्नर न खंगमम थोएबा अदुगी लाइबा सीएस न खंगमम थोएबा सि लोइना बक्से कमाय तौदन ओइगी एसे करिगिदमक्ता खुल गाइनो हाइबसिमसु खंगमम थोएबा अखोइ ngasi बाउता माइतैगी अखोइगी खुन गाइ जिंगसिना कुकी दे अटैक तौबसि अखोइ तौद्रिबा ngasi बाउदा जस्ट ओनली डिफेंस खतनेबा लैरिबा पोसे कुकिन अटैक तौरपनी खुन गाकपा सिंगिना डिफेंस तौबा खतनेबा करीना खोइगे खुनजि तुंबा तारे हाना ngसागी चोचामपुर की थौदोक इकौ की थौदोक मोरे की थौदोक सिगुम्बा थौदोक म्यामसि उबना मरम ओरकांदा सिगुम्बा सिनरी से अमोना थोक्तनबगिदमक्ता खुन गाक्तबा यादि हाइबसे सिगी वाखन जिन मरम ओरकांदानेबा मकोइना खुन गाकनी आइगी इमाइचा सिबेयारो नुपी अंगांग सिबेयारो आइगी लेकाइ तुंबेयारो आइगी लेबाक्सि मांगबेयारो काकाना थोलैबसे सिमा खोइ केनोना खंगबियो हाइबनिदा अदुगिसु मथक्ता मोइना खंगदबसे ngasi मैतैगी तंपाकी खुन गाकपा सिंगिना गाइ सिंगसे मणिपुर से ए पार्ट ऑफ इंडिया नेबा मणिपुर से मखोइना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन डिमांड तौरेनी मणिपुर की लम लौसन के हाइबनी जस्ट खसी खतने खामिसे मोइना खाइबा 71% निको मखोइना तौरिबा डिमांड से कुकी जोगलैंड न तौरिबा डिमांड से मसी ए पार्ट ऑफ इंडिया नेबा मणिपुर से हाइरिबा इंडिया सि काइबा यारोय हाइबगी वाखलोन मसु यावरकांदा अखोइगी खुन गाकपा सिंगिना गाइनेबा साइसिदा मखोइना पिदोरबा पिलाइते सि कैनो सिनेदा करम्बा मखन की कैनो नो सिनेबा कदोबै लखतोरेनो खुलाइनोबा अदु इबा तारगदी मखोइना खुलाइसि लखतके हाइबा तारगदी अखोइसु मतम खरा पिगो 7 days is very short नसागी कैनो न दि चीफ सेक्रेटरी दि अदुम यार बनी है मतम खरा पिगो अखोइसु खननबगी मतम अमा अखोइसु लौजिगी गेबा लेकाइगी इमाइ बेल सिंग सापाइबी सिंग अदु हाय मोइ खुलाइ पिखला कादम एथेक तहोल अधि कनाना दायित्व लौगदोरि गेबा अदुना हौजिक सि करी दरकार लै यामना कैनोदा अखोइगी मणिपुर गी हजिक गवर्नर ओइबिरिसि माना दायित्व पुबंग ngudra kanana daite pubung ngudage minister of home affairs na daite pubung ngudra lairiba manipur gi praja makoi bu thajadriba kuki bu defense tone na lairiba aduga government india government thajaliba makoi gi cs togan ba governor degi chief secretary degi adudagi police dgp degi ama ma loina mak thajadriba mayam se masi na makoi bu thajan gi haiba targadi legit lairiba situation je ha na makoi kuki sing ji crack down to ma thau tai ba hoi crack down torga makoi chalan gi bata bane ba adu itargadi akoi gi khunga ko sing je khulai puthora ba kanda imai bejen na haiba kanda natraga su sheso sing लाव कान मैं खुलाई पुथोर कनेबा नुंगाइब थबक नतेबा मोइना लैरिसे अदुना गवर्नर ना लुसिंगा ओइगेरा नत्रगना मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स न ओइगेरा अखोइगा मणिपुर की प्रजा के मखोइगा यामना जेंटल लोइबा जेंटलमैन प्रोमिस हम तौनबा मथौ ताय बा जिसे होय अखोइ सुजोक सो लोय आई कुकी की साइड लैरिबा बंकर अखोइ की कौतरुक त लैरिबा यांगे पुपी त लैरिबा केनो जिंग जे मखोइ मखोइ इनथोखरगे अदगा मखोइना फोरेन की खुलाई पाइरि सिंग से अखोइ लोइना बा अखोइ फाजन न तौरगे का काइना अदुगी मखोइना काम अखोइ इंश्योर पेबा ngमगदगे बा हौजिकति मै इंश्योर पेबा ngमोय मखोइना खलिबा वाखलोन से अंगांग सिंग लोइना बा खांगी नाहारोन सिंग लोइना खांगी इमाइ बेन सिंग लोइना खांगी अखोइ दगी खुलाई लरगा कुकी सिंग अटैक तौनगिना हाइबसे मसिगी अकी बसि लैबना मरम ओरकांदा खुलाई थादो यारोय नमफुसु तौबिनु करिगुम नमफु तौबिबा ओइबा तारगदी नमदना नोइ फादन पुन्न तौने हाइबा तारगदी मसिन हेना अखोइगी खुलाई पाइगेदना अदर गण तागेदना हेना पामदबा लापुसु याबा अदुना मसि गवर्नर खंदबि हावा फमसिने एना पास राउंड त थम नुमितरेनी की मतम सी तेनमली अदुना मसि खरा हेना सांगदुको मथौ ताई मसिगी मथक्ता लैरिबा कम्युनिटी लेवल दा कम्युनिटी लीडर्स सिंग अदुगी यूथ सिंग लीडर्स सिंग सिगा तानरा कांदा खरा रिलेशनशिप खरा सेमगोला कांदा
automatically mathanda lakchanabgi porama atmosphere ama yamna nungai ba phiba ma sagalakanda tawbiragadi hena phagane habni adubu ngami haibagi matagum akhoi gi numit tare ni sida tawdragadi akhoi akan action lokhatkani haibagi wafam lere aduga sigi sida hojiksi sangdopiu matam se tenmel haiba ma aduga Chief Secretary ngasi mu phongdo khibisda Governor gi magi ultimatum sida henas kogi supportive oiba wafam da leirisi nong khangda da dum pigi suno yabani haiba wafam lere aduna sigi matang se lakta aragadi tasengna numitari ni sigi matungda sangdorpu wafam si leirakadoba manbra maloidra haibagi wafam ni if sangdorta taragadi ngasai Governor na thamki wafam dugi chapsana akanba akogi crackdown amakak lakadra haibagi akogi security forcing power sakti sizinarga military sizinarga masi crackdown tor kadra haibagi mi paibdani kari oirakpa yaina khanbi ja sang hapet kamaina ubi general Manipur gi leiriba situation se chathariba punamak se akhoi hojikti line lawbu yadre aduga tha kun hena sumaina tawraklaga leiriba se akhoi state ki oina praja mayam gi oina effect tawde impact tawde haibi yararoi yam impact tawkhre ana mi mayam na pamba se mahosa punsi normalcy do mu hanjalaga karmaina atopa state ta atopa kaino tonganba country da karmaina akhoi competitive tawraga economically socially punamak se phaka hangadra haibagi akhang haising aduga micham singna se pamba ne ba adubu hojik yamna Manipur gi issue je yamna complicated oire complicacy leire ko complex yamna oidre aduna pot se yamna lure adu lubai se akhoi se kariya sira akhoi gi elephant gi muk mamai da ko bena khomba gi type ta haira pulau lo ro su akhoi se changdaba tadaba makhakti lei aduga praja na su system se lambi se khangdaba pochu dum laye ko aduda akhoi se chamanaba dum laira sanare ani suba point da aina lakchaning bese hujik tawriba chief secretary karino advisor akhoi ge unified command ka haina tawriba punamak se governor haidi bese Manipur gi issue je ground level da reality da grassroots da phajana khangba mi na deal tawde abo mase one factor amane ko Manipur da tum tawriba tharak liba mayam se phajana issue khangba mi yaudi abo hoi mase Kuldeep Singh advisor hairi bese akhoi ke unified command gi chairman hairi se ma Manipur gi issue karima da khangba nate abo ado swai laraga mana khangwa se secretary area khakta ne abo ko sida phamlaga adum thabak du tawre ado akhoi praja sing na di government na di madu gi impact to di yang haudre akhoi praja sing so adu di nei na dre ko hojik su same chief secretary oiri basi su mana khangna kaya khangga da bano sena haiba da ko Manipur gi issue da akhoi gi cultural haiba magi community gi chanabi kano mayam ama leiri abo ko sigumba study phajana tawba adugumba aduga hojik governor na hoi ma home secretary kuina oirame hairasu yamna Manipuri machamana issue sigi khangba ga mana khangba di khena gani abo ko adona moi di ayamba paperwork ne haba asigi factor a chawba ma lei ko maduna aikhoina mase center na asum kari na ba kari haisira sanaba mong da aikhoi usale abo ko adu kamaina aina lakadaba se sinida Irang se thokre Irang se thokpa matamdu da matam chana center na intervention tawraga control tahoram taradi masi khunlakpa haiba aduga adum nomai lutpa tawkhre haiba mayam du thorakadra ko aduga nomai kapsalaka taw mi siba adum ma thokpa aduga nomai pungka kamnaraga lan tawbu mayam se matam chana control tawram ra taradi hojik khulai mangkhre kholle ka haina tawse tawram gadra tawroe ba matam chana intervention tawde matam chana thingde aduga free da dum thado tha kunmuk se thado khre ba tha kunmuk sida magi tawdaba yadaba tangai phataba aigi lam kandaba yade aigi ima kandaba yade ha aigi khun kandaba yade haina loina tawnara khakta ne ba tawnaba du da ngasai
means to later means ways to loina thinaba pot ne haba loot oigera ama togera hijack oigera whatever ko magi issue du compel tawbu kanda situation du compel tawbu kanda thabak se thorak pane habne da madu center government na phata du se kari gino habne da adu gi matam chap chan tawram la tar de masi pot se lawe ba adu mai na lakhre thokre hojikti hoi PR tham khre suspended animation tham khre ko ase thamba ye wari sin amu tongan chakre akhoi gi mi sing su masi kumba thokani masi kumba lakani masi pamde masi thoning de hairade hana mang chauna yamna pre kaino ma police si sanaga da ba akhoi gi mina so madu sana haude ba asi thokani ase akhoi di khange ba PR hai si karino suspended animation thangri kari togani governor na chalaradi kari power si chinagde ase akhoi khang manatro khangde abi yaro ba khangder de akhoi si karino mi natre ba adu eradi poche lak dore je khoi khange adudi mang chauna imai bel si manipur leiba myam na madu yaroi haibasi chu akhoi precaution lau de ba akhoi di advance hoina ko thabak taw de ba thola kan yada kan da sum emotionally langlaga akhoi mang jaba khakta adu MLA sing si chu leiriba myam si chu hojik puti wahai watai phachapa ma ngange ko akhoi da du leite adudi nahan resign tawdringai da hojik adugi matam nate natra akhoi pulam sogal leiri adu tawbi gino haina tawramlaga chatharamla tarade ngasi asigi akhoi na nainariba imai ben sin ngasi nomai pai khungapa sin adu phawa yaro ai se laram dro jenda adu lakte natra tawro tamunare moi tawnare tawre phare resign taw le go resign tawradi anoba musu khanba ngamde aina khwadi ngakpase sidane adu erdi ngasi sumaina chamana ba asigumba akhoi da awaba thena halibase kanano aiba akhoi phat tabadi am changyaba adu noji aina lakchaning bedi masi center gi failure oibagi ne aba center government gi go home ministry gi failure oibagi ni masidi matam chana mana hana intervention tawramba tarade khulai mayam do look tawkhre hijack tawkhre haibadu tholamwe adu thokre hoji thokluga mula lakpu kanda hojik ti karino situation lan se tokre abna te lan tokre landu yana khre yanaba pura khre hojik mohorsa gi punsi hanjale agreement tawnare cookie ga adu yana khre hairadi yes go ja numi ahum du su akhoi hojik ti lan leitre agreement ama pura khre ceasefire tham khre ko gentle adu di nomai hojik loi lokhalani haiba kanda father su loina adum pura ga da male karansu nomai pai ni leiba pa nate adu bu asai madugi responsible to kana logani loina pithokani no hoje pithokre ko hayanji lan kapla de kana namu mi lan kaino tawriba singde kulai aduna masi yamna controversial poti we adubu aina haijaning bedi handa governor na locally base adune ngasai manipur ki situation khanglaga deal tawradi phagani ko adu mana laraga step se lokhat patudi am phai ngai tofam thopode tum to hoi khulai ama pairadi landi loibedi loi ngamoi sulai loi roi adubu madugi lambi ama hana semba tagar ayaba aduna moi gi su phajana control toba song gi su control tawradi phai hore amada tawram daradi adu su achauba mu problem oi gani adu ko ngasai moi gi su song gi su loina CSO mara pai bi concern lai ri bane khungak pa hai su leader mara pai be leader masim yam si kauraga governor gi table da phajana phamina ra kan da ko akhoi sumaina tawrase akhoi hanjalase akhoi na dialogue ni center na loina dialogue ni sumain tawra dialogue ama khak chang e habo hoi adu ja sangtrok tok di mantre matam se adune moi di tawgne ba tawbu mong da chathakre habo ko aduna masi yamna certainly ma gaino in charge akana mana governor oina pai pubusu kuidri aduga yamna athuba matam da pre information haiba tare priority information se later tan ko madu khudak da dak in order thok chale sidi yamna afaba oiga dabdi mande aduga ama na yam haising na diplomatic oina deal taw haina id haining de sai mana loina ma kauraga leader sing cooking su cooking tongan wari saro sonna mai tai sing ju mai tai kaura wari saraga ko noi cooperation pure support toro akhoi loina ma peace dialogue toroga natar normal silani ngai thaba torani ko noi matem pango aduga sigumba lan thola loi kap haloloi kap mi do hawba mi do akhoi na government na yaroi khoi pharani adu torani haibaki phajaba confidence ama ko confidential ama build up hana tawgada bane aba tawra kanda khungapa singkhangde nomai pha khiba singsi khangde chaliba mayam se phat ta hala kanda madugi dialogue thaba ama tawmina gada bane aba tawra kanda last da yadra kanda natra kainoma mission to success progress chatpa kanda order to thokada bane aba madugumba pre discussion haiba tare madugi dialogue hana within the kaino si the sul madugumba kasul laita dana 7 days da dak haina order thokpa haibisidi 7 days haibisida mi se chamana bama adu id oiba ngangda mande oidraga force chinaragni ana india se
democracy ne democratic lepak ne haiba tauthokpa mayam sidadi ko military gi kaino amada adum tauthori ba adu khangde akhoi gi tawri ba se ko aduna akhoi gi leader sing na mikna sing ba leader kanano akhoi MLA sing elected sing se masi khangna praja gi mihun lepak gi kaino interest khangna thabat tahuningi no ngasai masi resign tawrani leader laiteradi madu government laiteradi PRLR ni habsidi ngarang popa mina su khangni da ado akhoi gi mina di adu khangda mong da laikre ado hoje akhoi maseng adum emotional da chakre ba ado akhoi na ngasi madu gi maram hairuraga MLA sing khana taning da boiram ni ko hoi ja process kitang di hatu ba aduga hana paikhat pa ya ba thabak thorom sing du kitang kan thuoga hekta koi gi force season abagi mong lom da sangchalak pasina hena pam da ba thodok sing tholakadra haibagi aduga sigi numit tare ni sigi manung sida koi gi 파브 뿐비기 더독 뭐야마 따뜻나 돌이바 미암기 오이바 이호시 좀 마펌다 야마 좀 허직 락바 하우락비기 비바 마 코인 우어 팡문이나 따생나 빰노 더독 톡부디 빰데 떠고다부 미파이부두 뽁빠이 와니 오자 프레만다 코기 마니푸 파르시 톰다 따랑 옵셔리 아두가 자 프레만다다 락세닝이 싱 사이게 코이나 코어 이슈 하리바 아다기 시기 레이리바 텐션 political grievances mayam sing asagi disarmament gi sigi process na kadai fa address to ba ngamige ngamgadori ge haibu ne ja kwai themni hujki si taha to budi sumdi ko sumdi di thoiba genocided campaign si ngasi ngangi wana te boko 2023 gi me gi wari ne amnatra an sahi ani phajil lakador bani sahi ani phare lorsa da me ga he se ngai ada du potu leibani na khoi si da numitari ni gumba ultimatum pisalaga actor peace di nampudo popular we sidani yang suri se like to yawburi da hai ji di peace di nampudo popular nampudo pogo peace di peace nati adu di phakta do ni adu peace no hena tholka ma se khang wani mi loimba adu khangna nampudo kaino ma tawge tawbani da akoina dab ma tawraga yenge tawbu jani da asingwa mini khogi honorable governor siam singo mini ko home secretary oid ko ma am lere adi luru timing sida center na thare ni nangsi governor na chalo manipur hai basara lebak sida koi arjun ni kari braja bohon gi macha palamba sumbalam su chalo thare ni haidi si yam phajana well plan to ko thar ko poni na pot si manung da khara dum leiram go male ko manung gi khoi na ko na khangdre adu hujik lei sida piece sama ta bulldoze tawsalaga Santipur kani hai wakhalon se machimadi pura langado male de aduna ne khoina genesis ka kerang si tholei bagi maram se thidokom changi root cause to root to the hit tawdraga di koi gi thinge na taina ngam na nasikong na taina ba kaino nasikong da phait hit taw ka gana thinge adum kai le re na thinge du men bam chang mai tare flood si men se flood idna war si flood makhalam ne mi hat pagi nong subai wari ne bising jaw mo tu da boom na kaino ne toksla bai wari ne ba adu ipotu ma khoi yeng bi tare adu ai gi humble submission da di akhoi da clear oi da pot ani khalai ni masi akhoi governor da su akhoi mang na hai ba di yadre hang kaurak tan kholak tana academic ki circle sing lak piu akhoi khana si har ga di akhoi dum tham ni ko adu masi ku civil society organization gumba ade akhoi MLA si akhoi suspended animation oi ga su still there MLA ni power di yaw da ba adu MLA di oi ba ne ko moi ma na pullaga dum changa ga governor akhoi na hai ba khalon si moi akhoi na hai bi dai hai hob na te moi own water puthoga thim du di manra hai um change ba na han thim dai na hai ning sam kanna akhoi gi khun ngak ba hai ga dra hi tawri kholi ba yam 7 day gi ultimatum sida yauri sida phajada bo hai khre back oi ba khre yaw bai tar amana looted and the illegally held weapons and ammunition hai bani ko am ka hanjage looted and illegally held weapons and ammunition hai ba nong maru nung mayam lu yaure ana si mayam si loot toki ba aduga aini ya do mawong da moina pai ga leiba hai bane ba ko adu werga di asi en samba si or le ramaga di looted or ka haram ga di phado ba adu na di loot to bu dang wena lawduri bra na traga atu pa illegal si kaino ga ain da yada ba arm ki matang si weapon ki matang si bong ki matang si India da law le si Arms Act 1959 aduga madu arms act lo yaw di arms rule 2016 si laktoi ni license gun si lo ba kai si arms rule gi makha da laktoi 2016 gi makha da an arms act kari no mai si license lo ba lo ina magi arms rule gi schedule lo yaw ko ni pareng sana diagram gi yaw ko ni adu ina haje di adu ipotu mu di very clear ni adu di illegal haraga di suspension operation lai ba kangu si legal hai do ri bra ba adu suspension operation lai ta ba kangu su no mai ga kapak pani si message ani ka taw na ka sai mo yaw di hai bani adagi di kano da su mori ge sai su kano da su jiri gi kano su ka pa su mo yaw
yawi haibani noni da kapa so adu moi mayam duna kamain tawba adu mayam duna yeng lai duri braba aduna kanomi so chori hujiki hit tawgada area sida tawdreba nasai nongmai lobu sumde ko police tagi nongmai lut tawkiba adu ai chumi haiba nate adu su lale lala na adu su aramum lere swai da su aram la si aram da su hit tawum changem natragadi aggression tawri na nongmai kapai mina kapai bu hana target tawdon haibani defend tawbu ta defend adu ngak thokpani mina kapaga pukham na kaina nga ngaksa budune angana adu du pharaga kapai ba kangu duna noi duna legally arm haiduri braba ade Burma da ki changai mayam sida sai arm smuggle tawdun trade tawdun mayam kapsale kamai tawba adu mayam si koina ugi lai khuding da nongi maru yam lai hobani da video da viral go lai khuding khuding achaubudo adu nongi maru go si goro haidari group khana adu ki group sing duna free da thar adu di kala sai na tawdu ki ngarang nan kari susampu da kai da tawi adudi sum kainogi wani malhanbe wani dab nebado adugi dab tu cha yaroi adumbadu lising lak leram duine bako adu loi moi saina tawduri bro tawroi bako aduna inkhamada sida thingela taina mangamda nasi khongda taina lere basima soire aduga bomb top kapai ba drone doranga se kadai chingda hede explosive substance enam lei ko khoigi 1908 aduga explosive ek anju lei 1884 bomla ga sabu ya puti ni an si mayam si adu di kadai chakhaba adu ammunition manung chil chang chindoi ne ko sai weapon singe adi ammunition manung sandoi ni drone ga du adi sniper rifle ga du adi di RPG ga du adu di kai chakhagi RPG ga sai na taw di teng na di ko taw ka do ni taw ba su ada in khambada phai smain taw na kanoma way na min sam thirak pani ba ko aduga 3 day da ngai 3 day dinga siga padi numin ni makhai da ngai sele wari ba ko adu masi problem ni aina masi da haining si akhoi da khangbi ga da ba lo ni kha hujiki duna arms ki matang du ni ko adu nataba akhoi khun ngai ba na ha sing si protection ji pibam thoin kalai wa kanda moina nongoi pai ba du di sumde ko masi adu asu laksege aduna article 51A to in haimandana mayam si ba phan article 51A of Constitution India hilejere ko 51A of Constitution India fundamental duties hai se sigi akoi part 51A ni aduga kano se part 4A haiba part na aduga magi article na 51A haiba kon hapse dak panin ABC mayam se aduda 11 fundamental duty lei duina khudi maki duty ni ko tawge adraba adu duty ni yauri ba ko ai mayagi mai met oina ba adi hena khoi den khangma misu mayam yaubiri it shall be the duty of every citizen of India to uphold and protect the sovereignty, unity, and integrity of India. Hasina 51 gi C the yawin. Ahum suba fundamental duty. Aduga mari suba di dana to defend the country when called upon to do so. Si ani sini mo na tawjeri si India ni Manipur India gi akoi gi sovereignty, unity, integrity si protect tauna ba mi na land aslu no mai kapsal ga bong kapsal padu kannam hona jabane ba ko arei ba khulai moi ma kutal leib no mai di ai haijar no mai wanti arei ba any means sinaraga kanjabani moi si occupying force kawi mi gi lam loksan ba mi gi lam du occupy taraga election gin kanghu ne ba ko occupying force matakta spontaneously hauraga magi fundamental duty to jabane ba sima khoina khangmi tare ade amana right to private defense haidana akhoi India gi criminal law yaw criminal law se pu sale hoji pu da se criminal law sida Bharatiya Nyaya Sanhita mamangai na Indian Penal Code IPC do Bharatiya Nyaya Sanhita 2023 sida yaw je kaino kanda section number 34 dagina 44 inclusive board section adudi 11 section yauri ko aduda right to private defense minimum attack to kansida there's imminent danger and no any alternative si terrorism central one go no gap to adi police la nga yari sibo adudi terrorist tu ai apai glass ni thomani khangde bottle de thomani khangde natra mai no mai du mula ma kapsamani khangde ama tawom change ba that is called right to private defense mo to private defense ni angang sina youth sing to je si adu post khona private defense post ma 34 to 44 Bharatiya Nyaya Sanhita sima panbi tare governor da adi oja manang to panbi ne governor unabiraga adi 51A moisi Kargil da kari da land sukna bada India mating pang do Kashmir chu leiye volunteer se village defense force still in the Kashmir Odisha Chhattisgarh Karnataka Tamil Nadu da leiye hujisu moisi di prize pi ni government why not the prize pi mot no guli pi duribra jail thambi duribra aduma de amana sarere tor 7 di haire aduga moina voluntary toraga di no punitive action law haire tawroktraga di strict action law haire adu takpodi berale haven dai khambada masi time si khtang
Sidi confident building measure oda kanona asanga sang haibi kibido Hoi. confident building measure haidana kanoma mayam sida akoi si amwana mina lan tararo amon noi ka paroi 100% sure adu noi gi sino ko pikhalo haiga dawne adu tawodabu noi paibadi chumbanate ko noi adu manipur gi situation sida Hoi. sidi tongan ba situation ne sidi extraordinary situation ni extraordinary circumstances tholok pani Hoi. siji khangbam sang hemada khangdana gentle khoina ba ma saraga atopa lamda tawdu mai numi tari thingalo kain tawba si ai khaw masi khatang drastic over khali sana ba khara wat pra it should be reconsider hoi amohana khanda ba reconsider tawda bani loi lona na mi sing se pikhalu hading ai da phajana stakeholder ha so phajabulonda da phajana phabinaraga kangpuk bida sa piri chu jamu amai taw noi laune harga phajana wari saba akhoi group na su pakhaw sawar pa na ta emotional na ta yam logically wise saraga ama tawbon he sungdo ma amohana 7 days si amona khanabi ba ma khanthabi bam sangi 7 days nataba another 7 days natragana 15 days hai targusu sigi 15 days sida koi gi hojik hariba wari sanabagi oiro wakal tamina ba oiro aduga mayam si makoida secure oibagi feel tawnabagi sigi posima makoida phawhanba akoi kaisu tawroi ko haibagi sigi thajaba ma pibasu sangi madui thajaba du leitragadi karisu thajaba du leitana kamai thabak tawduno haiba poni jab keno da bani hada lakshara kanda hojiki oina di ofam se amata changes se kem leitabni na 7 days it only 3 days kaktang airabani na tingalo haibani tingatraga action tawne haibani adagi mak chief secretary na haidusu akoi chala lawruni khongaluni haibani akoi chala lawruni khongaluni haibasi action tawne haibani ba adu taradi 3 days gi manungsida akoi kulai pai myam si ching oro tampa oro akoi tasengna thingal ahuragadra nadragana tingatabida dum akoi leigadra karino kogi charang na ba sangak na ba tawbam khangdaba ba leini kari bai kai de sakatoino na khanbi yamna keno ni leise singi di khulai je dum tindor kani moina moi ngarang ju tindor idu khulai tra tur keno tindor idina ngarang je moi gi kai kai dino torga makhoi gi di khulai marang kai ba makhoi na tindor ba khulai ji di swam na kan dagi kan ko police dagi kai dagi logi ba makhoi ga yeng na moi na ji pai ba khulai du go yeng no ba kan da yam standard ro ba chen na dra ba khulai go mane ba adra makhoi adu tindor pa si di yam na irai lai na dum gana gomba leader amna dum moi gi rajniti tawni khangdi ka sagi si irang ji de involve tawni khangdi moi kana nom di irala dum thintor khane ba ado khoi maitei gi dilwe khoi maitei gi di khulai leiti ha ba moi de gi lor ba khara jidane ba sing harun jing jina tungan tungan ba khungna pa jing par ko jen jela ngak chari je ado masi thinkat pa si luri je ai sai thamjagi ba do makhoi na kadai ba bu da thaje ba piraga da ge sine ba थाजब पिरगा दि ngasai ima iben mayam sina choidena maki moi tindor kan thin ge hairi ban jiksu haiba mam thole eba ado se matam ji loi thoki tar ga di akoi action se mai una ga doira si aduna ne khoina matam si khara sangtok piyo haiba se matam khara sangtok piyo di tan khana na beng matam piyo haibani da ahekta moina ngam me haidana gelo nam du di tawgun haibani da khoina hari jiti akhoina ngai je makhoina tawgada mathau manipur police na tawgada mathau tawki da dagi khunga pa tholak pani india gi security forces na tawgada thabak tu makhoina khoi ji kalak ta bagi ngalak ta dagi tholak pani haiba se masima hana katang khalaka da o makhoina kholai pai ji sigini ko haibagi keno du da masidi magi masa manau ne na khalaka da manam keno sing we khoi ju manipur sing ju a part of india ni kai khalaka da madu da katang khandu ko jin to bi haibani khana na be matam pi haibani khulai pi thingkal oi di kanam ta na hai dire ba uji che thingkal la kane ba makhoi khulai pai ba si allergic oi ne ba osa kanu peman hai dini khulai pai bi adi ba pai ri ba khulai sing do daban beren go ma kai do ba makhoi ge license kan na ti ora ga di ka su kai dia ba aduna ta ba moi si pai di kari di lauru ba khulai si mayama leibani na madu thingkal la kane hai bani da hayeng imai bian sing si da phajana gyan ta halakan da imai bian sing gi masa masu oi be sing ji phajana wari sanar kan da e noi smai tong tor ne ha du tor ha re makhoi na dai de por ni akhoi ju dai de por ni aduga masi khulai ji thingkan na ba to ji ha ba kan da mama mapa na ha ba kan da masa sing ji yaroi da ba leiti ha ba aduna ta na hoji moi na phu da laura kan da nampuda laura kan da he khulai lok tho kan da attack to hon gani hai ba ki aki ba ma sum akhoi da keno ma sum lei ba se masi da ne ba khulai thelo yaroi de se adu ta de dum adu yaroi ba moi ne taruni moi ju sini moi ju dum sinani na dum tawna lei khara ga di kamai to kana chang ga ri ba ge ba hojik ti imai be mamna thatana khotana khara ngame ba ko makhoi ju mo ge are ba khulai amani du par kan noi chango khoi ju si jara ju noi amani da to amani kai laina khara ga di madu gi po du di phajroi habani da madu ta dana bani akoi na governor of manipur da koi na ri koi chaujari se si manipur su
a part of India and Kanbiro, Manipur gi Prajajing Indian and Kanbiro, Adu Bataki Moi Masamana and Kanbira Kanda, a quick cutting relax over Kanda, Nasi, Ladybug, Tampaki, Kogi, Maru and a quick Kunaquing the labor sentiments, Kasita Kanbira Kanda Makwiki and Kanda Tobu Havenida. I don't know that I'm acquainting on me Haidana, I think get the Torga the Yaro Heba. City Yaro Heba, I don't know, I had on the Thumb Gibado. Heck Lautopa no Alakanda, Swana Pantajalakanda Moche to claim never. I do it better getting how I went Hana Toning the Lemba, Tabok Meam do, Pia Laka de Conconoto, we are Ibagi, Wakalo Torgas and Gilapamandrene. She Malan Bigano, Pazana Azan Miran, Navigano, the Tobadabo, a quick apamase, Yam some day Harabada, Nasi cookie illegal in a Sangaiba, Aduga Tungan Bama Pandaki for an hand ma'am, York and the pirate of Colem Mamse, Mashi, Lamian to him the cookies in Hana, crack down to Wigobo. She told Driggy Tazer way Habanida. She Tajan Abaze, she Tobio, Santi Lakani, Santi Lak Pahabaze. Aduna, Santi Lakpagi Mingda, Tuan Tobudi, Equi Yarkado Mande, Sirisushan Equi, Quay Caesar Gane Habagi, Wakalo to the Tola Gandhi and Lebax among in Habado, Shima is and telling a Siki Kutung Sabachi Laruga, Tamzagiaba. Aduna, some Kaluru Gandanex, then I put Lojulo Shandormani, I'm cutting up and Jeremy, I'm not know what ladies say. Aquina Tazadriba, in my opinion, I'm not Tazadriba, Leba, I'm not Tazadriba Rajniti, the which is Tazadriba, Hantaki PRC, from to go to the Neva. Machine Mayamnakari, Hanekangbra. Lam Tamiba PRC, Kogi Irang Lakshan Nabanati, Manipurgi, Hanalemba, Kogi BCP Mamik, and never Adugum, Tampa PR Malika, and say, she can only go in a hypnotic, say. She ended some social with them, take the Taroiba question, Mamse. She and Madame Urakanda, Makogi. Kudong Sabe and Laura Kanda, a quake Piari Tamjalakanda, Gasi, Tampaka lady, but Kulaikara, Quina, Lutet Hagadra, Muluba Hagadra, a quick Lebaxi Kananaba lady, but Kulaising, she Pagat Pagiming, the Mayamsi Pagalakan, the Anna Tarukan, the Hannah, and the Awa Pig Habagi, Wakalorma India, the Sien Baduna some Ubase, but she don't take one view happening, the Queen Habadi, but she con Basi, Canumtana Yaro Baconba. Boy governor, Kogi, Home Department, I miss Haku Manakon, Gavaneva. Eh, Paranoina Pamis, or Giga, other Topioba. I think I'm going to change like Jane Bioba. Heck, Governor, we get Mark Kampupi the Sally. Susanpur the pass. Susanpur the Salpakanda, Susanpur Nasaki cookie, according to committee, do Dilisakan at the Lepiduni. Leptra. I think Garang Hanzu, CS Alubani, Canomadum Lepkivan, Makogi. This is a Malogivani. Garang is up Canoda Sally, Hogi Canoda, governor's Kampupida. Kampupida Salakanda, CSO Mamu, Tongan Basia Sumone Kutu, Une, ITLF, Une, the cookie Canoduzum Yarune. Taurisiboba. So far, man, Hegla, but the gay Gasibok, the Tampaka lady bar. Quiggy CSO Mamsu Unazin had this in a Kariginova. Shigumba, Maquigi, hidden is in the Mamma Mayam Labis and Madam Orkanda, a Quiggy Wakalonda, Lebaxiki, Kanzeriba, Imabinzing Wakalonda, Kunakwazingi Wakalonda, Tongan Basiki, political name, Bakampuzingi, Wakalonda, Larissing, Maquida Taza, the Bamba, some labors, and Masimam Taza and Bio, the Kulai think about the head Tamziki, Lai, Tawadabu, Matung Taba sequence, the Lebak, never never say, sequence to never quite a giludi say. Do not, Matam Katang PBU have a humble appeal say, Amukazuhana. Governor of Kogi Manipurda, the Kamagi Tungan subordinate staff Singda, the Golena Namasi Yorgadi, Home Minister Bukina Kong, the Tajan Birakan the Sigi, by Tampaka Lady, but Kunapa Singi Wakal on the sea lay, Makoise, Aquina, Kunapo, and given Quenongi, Pahangi, where does it blame Matore, Mashito, the Ramatam Pirakanda, Karikano, we are kind of Kulai Lokurke, so the marketing get Hazabado, Madu Tambus, Toidona, Minum Saba, Kamuna, Tekuki, Gumanate, Tampaka Lady, indigenous people, Maruena Nagaga may take it, but in Tida and Moyum, Machin Tivanati, Mashi Center, Yonaba Tambus in I was Sandalak Sarakanda, as I get day 20, the Tokipa press release to Madu talking at the stakeholders sing, Tonga community leaders sing, CSO leaders sing, see, Unaram Kibra, Habigi, Wafum, Madu Akoi to Inamagi Serul the Dab, Panmasi Tenakide, just Masigi, Akogi, possession of illegal and looted arms and ammunition sing, see, it poses a serious threat to the society. Sumana ayam badum lagi bapone aduna karigidamta sigi pose kanthokhribno aduga approach hana somna kangi ultimatum ga 7 days sanction bagi muhuta sumana appeal to bagi hoi appeal di tawi adu tarso appeal da plus order ma option base adu sigi se ahan bagi pose khara kanthosa ki base karigine khan bi hojik 3 days ta ngaire kari tawba yai step se kaure to wari sanarga dum yagadra kamai kari paikapa sume khale ngasai ahan pada so haire matam su leitre ko gentle
yamna luna adum thorakadaba male do luba thorakpa haise aina ma haige se platform da de haining de akhoi gi je kana na victim no kana na loss na haibdo analysis khra tawse ko emotional way gani lang gani ado lambi chat ka thomai tha gani tawgani adum protest pudir so many things protest and rally de adum tawgani tawra ga thabo oibam phona akhoi je leitri ko aduna loina mak se akhoi mangla adum chali aduna hujiksu adum langla ga adum hujiki PR gi kaino tawri basa adum chatharani masi aina ngasai haibado akhoi authority pairi ba adoga miduna wangangdaba miduna ngangdaraba bol sanagdaba miduna sanadraba ko music paigdaba miduna paidrade potu ta deba akhoi se adu maina tawkhreba aduna yamna hainingde adubu huje aina lakchaning bade ama point ama kha haige aina governor he lakpa kanda akhoi su unage na chepi sale tam koina pi deba ko adu kanada iro secretary de ire governor ge secretary se ko last day magi ADC am le ko magi government gi kaino major am ko oi tham mangon da ngana ro haira sonda secretary da haira go adu tawra ga last day magi ajit haiba major haiba nupa ai ga launa re ba nang akhoi mafam da na smai tawra akhoi da detail tawra adu da haiba ya bra adu akhoi chepi sale aina haire ko chepi san ba kanda committee am set up toro goodwill mission haigera natraga karino ma something go working karino ma haira ga loina mak se hana dialogue tawra ga fajana tawbiro ai se akhoi di already pisale adu tabi gi adu ta de moi lo da adu mai na adu hujiki madu ta akhoi gi di ta bi ning roi akhoi karisuna te haira se yar se aina lakchaning bede ruling government minister bich akhoi gi MLA mayam se tatana unay ba governor unaba se akhoi uwe ba ko aduga opposition party su tatana unay MPP su unay ko atoto ba MLA mayam se several times unay moi di karisu hairam da bra se ne ina ngak pa se karisu hai da bajar adum ai kanbiro natra ai government sem gi haibelom da khak ta wai bra ai di khang de aduga hairaga idea du lo da bra adu di ama moi ne su clarify ama pi pham toy mayam governor da di unay bu ko adu unabase sigumba idea suggestion se pidra bazara adu ngasi governor na tothori bisi di pidra male ba ngasai haibadu PR lakhre na khudakta yango adum 7 days ta adu towaina thorak badu di sitting sai na military gi breakdown toraga force ko army gi kaino ma chalai bo mong da khoi gi army gi march ka kaino tobudo adu gi type mansale ba adu ngasi manipur gi phifam sidi thoning da na thopsu na te natra thoning da ba du mong ma da yamna crucial oi khrabo pot ne community ani yamna hojik lu na chathari adu mi mayam sinare adu ga sonda mu lan se aina haibna te ko se maite ga kuki na te natra government ga adu gumba narco terrorists natra ga illegal immigrants ka tona bane haibasu mayam dum chaire natra adu oi ba tar de potu kamaina hojima na tori badu mong icha cha de ba du ngai volunteer service di thaina akhoi poktring de ne gentle koi ching de jo VVF haina lerame volunteer for village force haibu male VVF haina ko aduga akhoi gi herok to su matam da problem thoki bedi VDF semena village defense force haina adu maina city irang mai matung ina voluntarily akhoi khungak pa du tobu di tobu yaroi moi su tholi ama su tholi bedu di ko aduna kanana thohon bano ai du di akhoi di analysis tawdre ba madu center na kaw khra male masi di kukina natra maiten na thoning da na thomba gum mong da hoji center na khang da ba sar tak lar ga adu du toro hai bedu di it is inhuman sidi human rights to su yaroi na ai thajai human rights ho lo khang ma mayam le ram ni adu sidi human rights to violate tawbani adu ngasi aina haibdi khulai du phagakno haibna te da phagalo ngasai haibudu phajana dialogue ama tawraga phajana consultative meeting ama tawraga educate taw digest tawlaga chance matam du piba taiba piba du 7 days ta kamaina adu tawba ngamga tabano adu di oithokte ba adu hore madu 7 days ta adu tawde haibagi da another ama ek ama power ama chalara mu taw dori ba aduna ngasai na haibudu wade du de yaure India is democracy highest in the world ka haina ko tawba songi north east
Central government India na chalari ba punamak sidi pura martial arts or military ki ko power ruler tawraga China digi hena sathi ba Russia digi sathi ba mo akhoi da tawri ba Nagaland octing da thokpa do 18 mi si ki ba do aduga Supreme Court da puthop kanda moi ki favor da mu moi na lan ba ne moi na right ka ta gi ba do. So India is not a democracy country. I should say India is not democracy. On the other side, India is more bad than the China and the Russia. I say hiding here about and the Hojik Talori Pong say, Kadai democracy lege. See the Hojik me power punba, put her a color last. It represents I hiding with the go. Gentle, I could say, Yell how many indigenous sing Moi, Mapandagi, Mayang in the Laraga Kanga Tabu Torum Sunu. Official Wegera, Shibai Wegera, police officer Wegera, Yell how me sing the I quite extraordinary. Adoga extra Tonganba, I quite Kainoma, we acquaint Chalabatai. Mina Toro, I had to put Toba, Ado de Aqua upon Benego. I don't mind order had at Toba, Adu Yaroi. Maramdi, Mayang Sinangasai Hire, I quite the Kari totally bribed Moy Kangde, Moy de Laraga. Moi order do tore highway ilaga other promotion pangle ma said the Tabazan tore home ministry in the Mangunda Sijina Gani I adugi Taina Samurai from the me party no my party promotion people do adugi type the IS officers is the Lara Toreba and I quit Manipuri police officers sing Mina Tawa the Puto Togunu Gari Palo Papa Hojimatam say Masi Ta Kun Wanaraga Yam Lainaraga Ailepa Ayima Kaman Ailekai consider the Tonariba Matam Sida go Adu rule Ada in the Togunu Mina Hirasu Marketing subside to the Bani. Masiki police issue sitting up high the Bani. Mayam Sikra, Koyimiaduki Kokta like that. Miam Sikabina in the Tatan, get a police issue, Haitare, community policing to cry. Was that Premananda, Sagi Suda Riba, Kukigi, Lalup Singna, Sugi Mingda. Kulai Parga open the Dumsatpa, Aduta Sena designated came the Nitin Legadaba, Aduga Kulai do Pazana Tango put on the Totana Hozik, pre the Salaga Posi, Masisi, Pazana Lakshin Bangamdri, Aduga illegal Kogi immigration Tauripa, Aduga arms smuggling Tauripa Singsi, Shida Ahenba, Mijang Tam Davida, she Hana Pazana Ting of Honor Davida, Masagi, Kulai Lokalanaba, Hoi Governor Wahida. Hilsam sung belly highway alta aheba magi cano to the motive to the Pakta river posting noina kogi cano tokshan gay hibagi pasan punsing hibagi motive to mali hibagi wafam ni mayam the pena than an risi Karidamuta Sigi Pilsi combined Katang Budi Luiko Louis, a quite hijack. A sing body, Masi singly Hogdone, Kaino, attack Simon Torini, Aduna, Billes Valentia, Billes Defense, Force Kaija, Adu Pilos opinion. Attack Taurishito Han, Mill, declare down Togodobani, Tauraga, Moji terrorist, and Hibernity, Lord Hibernity, section 113 of Barati Nice Hanitada, Terrorisican and Yor Meltoga, Paraga, motion to Toga, motion, no way to Halo, and Bora, the Handana, Punjalaga, Mayam, Utkadabani. And I special court and I Imphal the Lakakiba the drone bombing to give you from Bodom video footage lo pire amai tawdana aduna video footage ni drone da loi phar no me ju phar yengo hi loi phare anu ji defense to bita kale te no need for defense attackers loi phare na tawdo na bani da adu di tawde nakal am hor taw le re ba ko akhoina lan hobi ta cha gare wari ji sei phai phai na re adu bu lo da di kanam to khulai pai ba ya sai jagi do arm se ke leibin tawdu peculiar situation si khangba mu changi hai bani da adu ma le re ani subai thamning se hoji ki posita suspension operation adigi non suspension operation kangu su nomai ga si dum pai da mo su am yaw re da na ko nomai ba proof le re bani video de kai de di moi gi kai moi gi khang na ba marka ga the bon sana le uram nebe pithribi loi sabak fa bani moi singduna koi free hand tha le immunity go adu style sim sumdre ko madu su address to umsang hem address to godu to dreba to da bada mi ahum marang khara hockey stick paraga village ngai ni ga to bodu na fa phim lak to riba lase adu su phau to bodu bo hujiki attack to riba kangu to chingda ka leiba sing to moi su nai khai bam chang hem da adom da thabak se kem to dre ade aman ai bo haijo ga disa asoi badi masi kai de soi na kan da aseng badi si ju kan ne governor na su kem to jaba ti da asum da gi order pi ni mai order ru order ba cha bi wari ni aduna president rules di berani ko president rules ning sing view Kashmir kai ni president rule mar ta kai ni ko adagi Telangana thole be kholi mayam si president rule matam da thole be ko and president rules is very danger ni and I humble submission di kana no government ji claim tor ga kong tang pai na ba khona ba suspend animation ji isdagi lokhot hor ga taw ba natra president rule sange kana ko kangbu hor khang da bari na no ai da mi phare da adu
सिदा कन्वीनर लेते प्रेसिडेंट रूल साथीना अखोई की एमएलए लेरिंग अखोई की मंत्री लेरिंग अखोई की लीडर लेरिंग अखोई मोइदा ngang याद्रो सिबु कदा अखोई न ngang की रूम बुले रतुइ नौजी अन सिगी मतम सि हा 352 नते 356 नि अदुना याम हेंजलगा हाई कोर्ट सताम नि पाइते ने को हाई कोर्ट रिप्रेजेंट थाताम नि अदोम दे सु ऑप्शन लानी अदुना कमिंग ऑपरेशन तव को मयाम लाकना तागा दि स्टिल वी हैव राइट को अखोई चतारे अदे अमन आई भाइजोगा दिना सिनिदा अखोइना गवर्नर दा अखोइना मा बार्गेनिंग अमा तौर गवर्नर तो सेंदे असेंग प्रेसिडेंट की मखा दि गवर्नर सिनरी से एवरी एग्जीक्यूटिव पावर गोस टू प्रेसिडेंट एवरी असेंबली पावर इन पार्लियामेंट सखिदोइने बको अदुई पोतु लेबदिना मसीगी खुद मयक लार खुदम हायबु छत्तीसगढ़ से को असी लो तौलो से मतम लेते छत्तीसगढ़ की दि लो सेम रेबो को सिमा सिमा yang माइमिन ओइना बनी सुमाय लो सेम को हायबो कोइरमिदा सही अमा मखानी भागल अनिदा बैलेंस वॉलंटियर की प्रोटेक्ट मोइ प्रोटेक्शन तौगदबनी रिहेबिलिटेशन तौदौने मोइ लंबी दु सेरांदा जखरबनी रिहेबिलिट तौबम चंगी अदुगी लो सेमबि हायबनि सेमबि देदना को मी दि सेमरमनि काय एडवांस होगनो छत्तीसगढ़ से तौरिसी माउइसी ngam sakar ngam dabagi mawisi defend tawna mogi tribal mayam si tawga mogi salwa judum man seme bako salwa judum si ya de hana supreme court stuck down tawre akhoi gi ai khaban madu july gi tang 13 2011 stuck down tawre supreme court na adu du supreme court ki stuck down tawu ya na baina Chhattisgarh da ordinance pass tawre adu loga law semre Chhattisgarh auxiliary armed police force act ai sai leim sing do auxiliary armed police force ओ सिगी 2011 सि सेम नि ओमी दियो स्वाइ तौ कोक जु सानाव हाइबनि दा कोक जु सानाव द्रबनि ना आउजि जु कलेबा निंग बम मियम लेते सि बेरानी सनालेबा इबाइ इपाइ बुन सनालेबा पिपिरमे अदु हौजि तुना लेबा आंथ ngaw सना द मोले जाथोकरे अदुना इन खंबद सि वेरी डेंजर नि अदु लेबा निंबिरो सिविल सोसाइटी जु मना जाउबिरि अदा सांगा साजु मि आफाव मिनि सिविल सोसाइटी सिंसे मसि जु पुलो हा गाइ कन यूनिफाई ओ पुल अमत ओइ बि हाइबरति को खनारो कौनो अखुस यावसे दरकार लरे खदरगा गवर्नर सि मान उनगी याद्रम अखुस जर उन तारे उनरगा सी फजना हाइबो मसंगी हाइबनि द नत्रगदि एना से शांति लैनब होनबना हेन शांति काइबसु ओबि देन हु आर रेस्पोंसिबल फॉर दैट अदा इन खंबदा बेलेस वॉलंटियर सिदि इन तुइन हाइजबो दो दे आर डिफेंडिंग द कंट्री नि मोइदि फादोंगति मोइदि प्राइज पिदोंनि गेलेते वाट पिदोंनि हाइबनि दा शांति थमनबो होनबा द संगसेलिबो खोंदांगन सोइदना हेन शांति थुगाइनबा हेन इरांग थोनबगी मरम ओहेनबिगनु हाइबनि गवर्नर ना मणिपुर की इशू से खंगना अदुगा मियाम गे मणिपुर मियाम गे माइके खकी वानते सिदा लेरिसि मणिपुर मियाम गी लेरिबा सिगी इंटरेस्ट सि खंगना थबक तौबिरकांदा मिसंग मिखाई नाइदबिदा थबक तौबियु हाइबगी सिगी अपील अदुगा निमित तरेनिगी पोसी मसिमा अमुहन खंदबिरगा खरा सांगदोक हलगा करी करीनो पाइखत पयाबा कोगी मिलिट्री की सिक्योरिटी फोर्स की पावर की सिगी शक्ति से सिजनरगा मधु लाक्षनब होनब नतबा तमना तमना मधु दे मतोंत लाक्षनबगी पोट लाखनबगी अदुगबा अहानबा हौदोकपगी पोतु फिबमदु सेंबियु हाइबो वाफम से अमुकना क्वाइ फबदिने अखोइ सि प्रेसिडेंट सलगा ऑर्डिनेंस में पास तो बियु हाइबा अंसाइगी विलेज वॉलंटियर प्रोटेक्शन एंड रिहेबिलिटेशन एक हाइ एक यादबनि हुजि असेंबली लेति अदुना ऑर्डिनेंस में पास तो बियु हाइरगा खर लगे एक ओंथोकपा नत्रगदि नाइसे विलेज वॉलंटियर सि मोइसी लेबाकी दम थोलकपने हाइबनिदा सिजा खुने दंदी पितागदि मसिगी फतबा म लानी हाइबनिदा खंगु हाइबनिदा होय मदुगी फतबदो लाक्तन बा हाइतारे SKTV ना संदोकचरीबा मणिपुर फ्रांस थ्रोम द सरुग याबिरिबो जा मनिहार ओजा सांगासार ओजा प्रेमानंदम कना थागस फोंदोकचरी ngasi unadi मणिपुर फ्रांस थ्रोम मतान सिन लुसिनजरे यंग्रिबसिंगबो मकना खुरुमजरी